tuvugane tugumane tuvugane. My name is Golizo. Yes. Oya ntugacikwe n'iki kiganiro cyitwa tuvugane, tuganira ku byo tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Isango Star inyenyeri nkurikira kikara Murikira rubanda. inyenyeri nkurikira rubanda. Isango Star Golizo the crazy and Karane the crazy. Waminduye the crazy byararangiye. You are the crazy. I like to be the crazy. Acyo zabyemera ubwo nanjye reka byemere mu patience Karane. Oya ko ntago narenzaho the crazy. I cannot be the crazy. You can be the crazy. You are the crazy. Sane kuranje kuri radio no? Kubera uri muri nyeganyeza cyane uri murabujinga. That's why your microphone is just moving. Microphone is moving. Hello? Utajya bitaba telefone umuntu uhamagaye. Okay. Turabasubiza cyane, tuyishuje kugira ibihe byiza, turabakunda cyane, nk'isanzwe turabona kugeza saa 11. Cyane twagorizo the crazy. Wewe gitwa nde? Igihe umuntu yivugiye ko uracubuga umuntu abantu batari batumenya. Mwiki? Izo gukora iki? Nyuma ya telefone abantu ari mbonye barimo bashaka guhamagara. Yaba bipagarago mbiza ariko umuntu wari uhamagaye naringize ngo mubwire ko turi live yo kutuvangira. Oh, that's okay. Asanga shaka kudira yuko tugiye live kuri televiziyo Isango Star ninye nurikirande Rubanda ni bande ni twebwe nyine ni njyewe ni wowe cyenda ni Rwanda uri Rubanda cyenda Rwanda uri Rubanda byatari. Anyway, niba muhari rero reka dusuhuzanye nk'ibisanzwe tugiye kubana nkuko maze kubimenyera. Ceceka nanjye mvuga bavuga wenyine kukiharija koko uvuga nta kibazo. Okay, noneho tugiye kubana kandi niba bivuga turageza saa 11. Turaza ko tuganira je nitwa Golizo the crazy, Karani the crazy, narahari hanyuma namwe muri crazy. I think so. Are you crazy? I think you are crazy. Erite nabo nadushyiraho nimero ya telefone kadusuhuzanye. Tusigaye dukunda kuganira namwe nibyo byiza kurusha ibindi byose. Haba ibiganiro ngerana na Golizo ko Golizo iteka ryose turi mu mpaka, ariko iyo muduhamagaye biba ari byiza. Ceceka ndumva umuntu waje mwitaye. Haro wegereza mikoro yawe. Haro bite Golizo? ni byiza. Ako undi unjonizo Ngo iki ye? Angerijwe ntabwo nkumva. ijwi ryawe riva he? Riva mu gituza. Yarakoze igituza. Urangana sha. Yarakoze igituza nkari umubiri. Bitosha yenga. Kamera witwa yenga. Witwa nde wewe? Sarinu. Uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? Uri umukobwa? Uri umuhungu? Ninde wakubwiye ko uri umuhungu? Ninde wakubwiye yuko uri umuhungu? Papa. Ni tata wawe? Tata wawe ni umuhungu cyangwa ni umukobwa? Ni umugabo. Ni umuhungu cyangwa umukobwa? Ni umugabo. Harya ngo witwa nde? Witwa Kasimba. Ngo iki? Kasimba. Ndasona Gasimba. Kasimba. Ndakurya sha. Waniye? yagutiye gurasa n'agasimba. Sakana sana Gasimba ra? Sinzi impamvu bavuga ngo urasa n'agasimba. Rero ko ubukaniwe gutya ko ubukaniwe amaso udahumbye. Oh my god. Sajya sana Gasimba. Kaza nambaye n'inkweto. Mwabonye inkweto zanjye shaka. Kambereke mugufashe tubereke. Bari inkweto zanjye ni tindarandi. Haro. Gamana nyagasani. Umwana hari yaracekeje ngo wari wamukanze ngo urasa n'agakoko. Se kuki nkora ko yone. None gutunganyiriza ipantaro n'udukweto. Halo. Haro.
Hello? Oui. What's wrong with the telephone? The telephone is just saying, Kaya turaza kumva umukobwa avuga ngo deni narakambaze na taxi sidratelana. Layatare iritererana. Hello? Hello? Yes. Uri umuntu cyangwa? Ariko sha, uri umuntu cyangwa? Ego. Uri umuntu? Kora ku mutwe turebe. Umutwe wande wanjye cyangwa korani? Karanga ukorehora? oya ntunkoreho Abantu. abana b'abantu se tugutwaye Cyane mugiye murancanga munese umutwe. Allô? Oui. Allô? Oui. Niriwe. Biriwe neza. amakuru ye Amakuru yawe. Ni meza. umeze neza se Umeze neza nawe. Ariko wiseka. Yewe. Yo. Uri kudushimisha. None wakiriyita. Karaseka iki? Wena akaga noro seka. Wena kroni muri kunseka. Muraseka iki? Kangwa seka iki? Ndasanabi. Hello? halo Bite? njye meze neza amakuru wowe umeze neza Amakuru yanyu? Amakuru ni neza. Witwa nde? Uri umugabo ko ndeba kese. Ngo iki? Nitwa Karemera Chabarara. Karenera Chadarara. Kurya sha Chadarara si umukinnyi. Chabarara ni umukinnyi Umukinnyi akina muri resitora. reka ntago akihakina Niba akina muri resitora? Niwe. Uri umukinnyi? Yes. Ukina muri iyo kipe? Arazamutse Chadarara. Arazamutse daragizamuka. Niba utsinda sha urakina cyangwa gukina? Chadarara uraseka. Ndakina. Utuye he Chadara? Chadarara. Noye Kimironko hano Remera kuri stade. Karenera. Uranenereye? karemera se bivuze kuremera Karenera ararenereye afite ibiro nka 15. ubundi ugira nk'ibiro bingahe wowe Njyewe ni nk'ijana. ibiro 100 urizo gafite nk'ibiro 100 weruka kujya ku munzani Sandi nagiyeho arantina umunzani nari nguturikije. Ndawuzamuka mesha nari nguturikije wose ko kagenda arenereye. Akamu gaseka gusa. ntabwo mbaze kubusa Gaseka gusa n'ubujajwa. Hello? Yes. Witwa nde? Nitwa Golizo the crazy. Wowe yitwa nde? Arine. Inde? Arine. Uri he hari? Arine Karamuka zikunda gaseka ubusa. ntabwo mbaze ubusa Ubundi acunga n'icyongereza ngo laugh n'excessire. ushatse kuvuga iki se guseka bituma umuntu aba haje umuntu halo oui allo turakumva Amakuru yanyu? Amakuru ni neza. Witwa nde? Ye? undeba unganurira udahumbya sometimes I used to be afraid of the way you look I look like so smart. you're not smart I'm smart. Hello, Shari. ego nguri sheri wa Golizo Meze neza. Witwa nde? Mr. Patrick, ça va? Ça va bien? Tuye hehe? Muri Kamonyi. Kamonyi mu majyepfo. Ucukura amabuye y'agaciro? Ucukura amabuye y'agaciro? ntabwo mbizi Sawa yiseka?
kuki muri murigana telefone cyaza urancanga umuntu yakora n'umuziki nakarindira n'akarinda keza karata yo haro kunakunda Alo? haro shari Alo? haro Amakuru? ni neza witwa nde Bagira umukunzi Rosine. inde Umukunzi Rosine. Rosine ufite akazina keza Wahunze Golizo. nagukunze Akabizo nagirwe. Rozi Nawe uri keza. njyewe se ntabwo ari wowe ni njyewe racyari Golizo merci d'accord Alo? haro Turiza n'uwo butite muri kumwe. karani se Ego. kara Wowe. njyewe Ego. komera cyane amakuru Amakuru yari meza. aka gatipe urakavugaho iki ntabwo ndi agatite genda umutite Kabisa mwamwadufunganya umwuka. twafunganye umwuka Kabisa mwamukeye kabisa. Nuko tubwira aho muhahira kabisa natwe tukazajyayo. ngenda nambaye neza rero inkweto zanjye kara mwereke inkweto dore inkweto za Golizo wabonye kuraba yambaye neza hamwe sha cyane uwo mupira. kara ntugaseke ubusa kandi uzahinduka injajwa oya ntabwo nzabinjajwa ubu urubuga busaba injajwa harimo no gutukana ni ukuvuga ngo iyo ndi guseka aba ari umunezero Golizo nta kindi kiba kibitera nasigaye ko maseka ntabwo ndanishimye sinzi biteye wasanga wowe ibyishimo byawe bimanuka bijya mu ntuze mu mutima nindura igihe hano mu mutima wanjye cyane hano kutamwiganya se haro uri he telefone kitita ndakwita ntabwo uvuga wagiye hehe haro umwana yemwa asanga ari umuntu mukuru yemwa Utavuga. ndimo ndavuga ntabwo uri kunyumva ntabwo yakumvaga buriya menyeri yagize ngo ntabwo urimo kuvuga ndabona kuri telefone kuko guhamagara kuri telefone yawe sobanura iki kandi wasanga ashaka kuvugira yuko akabonye kuri radiyo televiziyo ku Isango Star mwitabe se ntitari twumvira nawe wa muntu uri kuduhamagara wasanga ushaka kutubwira ngo uzi ko mbabonye kuri televiziyo nibyo ashaka kuvuga ntitari tumutonoze tumunyanoze tumwitabe twumve Karane, oui allo umeze ute? neza neza ndi kumwe na karani utubonye kuri televiziyo Kono wisu gahindura gatoya kazwi. wowe iki ntagaze Wisu gahindura gatoya. uyu ntagaze ibyabaye turi kuri televiziyo Nabyo yewe. turi kuri televiziyo twari tugize ngo ushatse kutubwira yuko utubonye kuri televiziyo byari byiducanze Nagize gusiza muri Mati Voice. ni Golizo niwe uba uri kuvuga gutya avuga nkaho yariye baramunize ntabwo wanize Nagize ngo yewe. hey Nagize ngo ni cyaji pope wavuga bari bavuga ngo ufite kivuze. ubwo ni Golizo uri kwita igipupe uri kunuka sha uri kunuka niduhura nzago kwita umugeri Karane we. ndakumva urakoze cyane turi muri televiziyo turi mu kiganiro buriya wari uduhamagaye turi live dushaka kukwitaba ngo twumve ibyo uri kutubwira nagira ngo mbasuhuze rwose urakoze cyane urakoze sha ariko ntabwo ndi igitute urumva ntabwo ndi igitute rwose uyu muntu mwari mugiye kubonana ariko turi ku cyo bakwita igipupe ntabwo ndizi ngo ndi igitute kandi igihe ntabwo ndi igitute igihe nitwa Golizo the crazy okay yeah okay very okay that's very good sinzi impamvu abanyine bakwitiranya ari igipupe wasanga usa n'ibipupe tuzajyane mu modoka yifata njya kureba ko ari ibyo dusa birashoboka urashaka nawe urabyemera peut-être oui birashoboka peut-être oui haro haro
kandi sha sinzi ikintu giye mushaka je ntabwo ndi igitute nitwa Golizo the crazy okay Golizo the crazy wewe yitwa nde Bagira gute ngo nasone ntabwo nasonye nasone se asone nawe turebe ese ni asa muramubona uri kunsetsa wangana yitwa nde wangana kuri ruhande yitwa nde ntuwa mwana tuvugane sha wowe uri umusaza nakumvise wamwaye umwana shaka umwana se ndashaka umwana warashaka kuvugana n'uwo mwana Golizo haro oyi oyi turakumva ya makuru Golizo bimeze bite neza neza nandaye neza gatira k'umutuku karani yanguriye none akeneze neza cyane wameze ute nanjye meze neza cyane ubona no ku tuboko twawe hariho utuntu tw'ubururu n'udusogisi wambaye mu ntoki cyanika kakako kanje nandaye ga nsigaye nirinda kugira ngo mutantera edara kandi ari tugufiye bagira ngo mutantera edara bagira ngo tutamutera Ebola uzari umuntu urwaye Ebola hano uwo ari koko edara yarakaze iri nagenda ikirakira hirya no hino cyane cyane no guduturanye ndi fisi ndi muhange mu Nyinya ndabakunda cyane ngo witwa nde witwa Fisi nitwa Fisi kanumva umuntu w'umugabo Fisi uvuga akana gato kandi undi uri umuntu w'umugabo yitwa Fisi izina nirikurije Golizo we oh my god ubwo minsi y'indera n'uwo musaza uzajya avuga ngo tugiye kwa muzehe Fisi ibaze kwe ariko Golizo reka ngoza akantu kamwe yambaza nta kibazo wavuze ngo Golizo the crazy iho the crazy bivuga iki niyo mbazi Golizo the crazy bivuga iki crazy ntago nabivuga none crazy bivuga umuntu uri smart nkanjye ngo crazy bivuga umuntu uri smart cyari bivuga umusazi oya ntago ari umusazi sha crazy bivuga umuntu uri smart Crown the crazy Golizo the crazy Fist the crazy ibintu nk'ibyo byose abandi bakunda cyane urakoze cyane kurimo kwiryagagura se agenda ntago nirya kandi urirya ntago nirya urya ndese ngirya nkarya ibyo kurya amata nkarya ahantu yose cyasya ntuvuze ikihe kiremira comment ça va ça va bien en tout cas quand même il faut partir derrière bari message kuri telefone yawe sha turebe iguye isome se nanyisome terera ari bira probleme yitwa nde yuridi izina rye jihe yitwa Samson saza Samson zo muraziranye oya ntabwo tuziranye ariko ntano muri telefone yawe nari Samson ndamuzi igihe twariganye Samson utitawa Sojya ko yitaba tarambaga kuri telefone kamera cyane Samson ngaradukurikiye turabyishimiye cyane ibintu byo kwishimira hara agiye menya tugaruka ku mazina hari ikintu cya kincaza ukumva umuhungu ahubwo yitwa Fisi rero undi nawe umusaza azajya avuga ngo tujye kwa muzehe Fisi ngo sogokuru yitwa Fisi birashekeje kabisa cyangwa uruhinja umuntu ajyanye umwana w'uruhinja akamwita Jenuve uruhinja rwitwa Jenuve wari wajya kwita izina se hano wajya kwita izina ngagise oya muri hariya bita gukira kurya umunyano ntabwo ndaharya umunyano njyewe ntabwo naharya ukumva wagiye kurya umunyano ukumva umwana mwise Jenuve uruhinja rwitwa Jenuve ejo bundi ko bisi izina abana b'ingagi kutagiyeyo ngo nawe ujye kwita izina ugomba kujya cacaka haro ariko kora nijoro arayisakuriza njyewe arayisakuriza niba wari umugona ryanshabaza ngo yagenze itaba umuntu kuri telefone uri kunsakuriza haro
Halo? Hey, Bite? kamera cyane. Witwa nde? Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Witwa ndera? Njye nitwa Claude ni Umugesera. Wewe witwa nde? Njye nitwa Golizo the Crazy. Ari mu Bugesera wagana hehe? Nyamata. 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 Uziko Nyamata ntazi we? Nyamata ndahazi sha, Nyamata ndahazi cyane. Uri Nyamata hehe? Yahazi kandi ko nuri gitutse. Ariko mwana wagendera akagutukana koko. Kandi hano sinzi ukuntu mwabaye. Ay. Yena nenda kuruza. Umva nkubwire. Ewe. Yagiye sha. Yagiye Nyamata sura hazi. Nyamata ndahazi giye nzi Kayumba, nzi Intarama, nzi Nyundo, nzi henshi hatandukanye. Barahazira? Ntabwo ndagerayo. Nigeze kugera cyakora ahantu bita kuri Nyabarongo. Uragiye kwiyahura? Oya ntabwo najya kunuzera kwiyahura ndugura umugabo. Nabo muraba munga iki. Uragiye kuri Nyabarongo kugira ngo te? Uragiye kubaza? Halo? Yes. Bite msaza? Kamera musaza. Nimeze Golizo. Ça va bien. Witwa nde? Nitwa Pierre. Wowe witwa nde Golizo? Je nitwa Golizo. Okay. The Crazy. Golizo the Crazy. The Crazy we. Yo. Petera mwana. Kamera. Oya teteze ukuboko mwana wimbesha. Ariko ahantu ushana uranduna, ahantu munungora. Kuki mungana koko? Golizo yone subwo. Iwanyu ni wundi wavutse. Njye navuye i Burayi naje mu ndege ya Rwandair. Ijyana mu kirere ngo none kiri Kanombe. Karani we. Yo. Karani. Komera ye. Mpepera mwana imeze kara. Ngo iki? Pepera imeze. Ngiye ngupepere. Hako umuntu w'umugabo akunda ko bamupepera ari umuntu w'umugabo ra. Ntago tugupepeye. Nawe dutetere. Karani we. Yo. None se mumeze gute ariko mumeze neza. Tumeze neza. Harya ngo witwa nde? Nitwa Pierre. Pierre uri hehe? Ndi mu karere ka Gakenke. Ikakenke no mikenke. Urwagwa. Ese Gakenke bivugurwa. Rwagwa Golizo ngo harugwa abantu. Urwagwa shara asindisha. Wari ngutangira kugira isereri kazungu. Kana urwagwa. Ntago ngurwagwa urandeshe. Ngo iki? Golizo wari wangubako. Kandi yigeze kunsomya ndasinda. Ntabwo nzongera kurunywa. Golizo we. Yo. Ukiri mu birunga ni wari umwe. Ntabwo nigeze njya mu birunga jyayo. None se ko witwa Golizo ukaba ugiye kwitiranwa na Gorilla uguri. Je nitwa Golizo the Crazy nitiranwa na Handa Gizo. Wizo riri Wizo. Digifizo. Golizo. Turabasitari cyane. Golizo we. Yo. None ufite sheri mwana. Wangu iki? Ufite sheri. Sheri twaratandukanye. Twakoze divorce. Uri kubeshya ndeye ntabwo uri kumbeshya. Ntabwo nkweshya kizina ry'Imana ntabwo nkweshya. Ufite imyaka ingahe? Kandi imyaka ingahe? Ntabwo mbizi imyaka ufite. Rero muri Golizo yabavuga ngo dukora anniversaire ariko atazi imyaka afite. Twe twagiye muri anniversaire y'umuntu umwe aravuga ngo tugomba kumukora anniversaire ariko mu by'ukuri ntago azi imyaka afite. Nzajya muri nirida mbwira imyaka mfite nyimenya ndeke indangamuntu ibintu byose. Wagiye se? Yagiye. Menye yagiye. Kana iki se? Ndimo ndatunganya nuzi imyenda yanjye neza. Kandi arirya. Abahungu birya muzahora museba. Murirya no kwirya gakora. You are so crazy. You are indeed crazy. I am the crazy. Nakundi umuntu yagira gute se? Kuri kumfata yajenze ite? Ndareba ubuguru bwawe. Hari ukuntu mba mbona wagira ngo bwagize niba byagenze bite?
ejo bundi barimo wiga kugenda shabaranze naragenze numva ngiye gutanyuka ngatera intambwe gutya numva ngiye gutanyuka ntabwo nzongera kugenda uzi ko watanyuka gusaba kwiga karate zanze njya kwiga karate ubundi niga gutambuka ntari gitambwe ngo 1 2 3 4 5 6 gutya haro yes Golizo kuri igipupe kandi shaho ibintu byanyu ibintu adukanye byo kunyita igitope tuzabita wavuga iki uri igitope nawe cacaka bano abantu ko nawe gaseka birababaje ariko biranashekeje baba babona uri igipupe usanze bakora iki koko nta kundi wagira cyetse nushaka umugore ukabyara umwana akaba muzima haro mwiriwe neza mutwereke amaguru ye utikiye ntabwo turi kumubona neza urashaka kundeba neza tukubone ariko mama ushaka kureba iki mwebwe ngaho dore ubuguru bwawe buzamure ngo babone uri igipupe mama ushaka kureba iki wandonye sha uri umuhungu ariko wandonye kuri nandonye igikweto cyiza wambaye inkweto nziza ngewe ndarenze wandonye sha aka kana karaseka iki sha nzakurangira umukobwa wanjye kabiri uzamuha umwana mushyingirwe ngo inka cyangwa inkoko sawa merci d'accord Golizo reka dutahe duheze muri ibi ntabwo twazavaga. I think it's the time to go home. it's time to go home It's the time to say goodbye and we are very happy being with you. turishimye cyane ko twabanye nawe Now we are going to go home. nawe tugiye kujya mu rugo dutahe dusinzire We're gonna sleep. dusinzire So ubundi ujya usinzira? nashatse nasinzira cyangwa nkadihorera mukuru waragona nsakuriza uvuga ngo uragona sha Ntabwo ngona ntabwo ari igihe yari radiyo. uragona wagira ngo ni ikimodoka kiri kuzamuka umusozi ngo kiri kukugona anyway bye murabeho turabakunda ariko ntabwo twava kuri televiziyo tababwiye yuko mukomeza mukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram twitwa Golizo live cyangwa se kwandikamo Golizo the Crazy uhita ubasha kutubona neza cyane hanyuma no kuri YouTube kuri YouTube twitwa Golizo live hariho video zacu nyinshi cyane mujye dukurikire ubundi tubane neza bye tuvugane tuvugane. My name is Golizo. Yes. Oya ntugacikwe n'iki kiganiro cyitwa tuvugane tuganira ku byo tubamo mu buzima bwacu bwa buri munsi.